Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Kali ini Ondel-Ondel Kecil kedatangan paket nih teman-teman. Kira-kira paketnya apa ya? Coba yuk kita buka yuk teman-teman. Apa ya ini teman-teman paketnya? Wah, warna biru. Apa ini teman-teman? Wah, ada boneka Tayo teman-teman. Wis, keren. Warna biru, warna blue teman-teman. Wah, kita taruh ke sini ya teman-teman. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman? Wah, ada warna merah, warna red teman-teman. Ada warna merah teman-teman. Wah, cakep. Ada dua boneka Tayo, warna red sama warna blue. Kita taruh ke sini teman-teman. Kira-kira paket satu lagi apa ya teman-teman? Coba yuk kita buka teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Waduh, susah sekali teman-teman. Kita pakai gunting teman-teman. Apa ya teman-teman kira-kira ya? Warnanya warna pink teman-teman. Kira apa ya teman-teman? Aduh, susah banget teman-teman. Wah, apa tuh teman-teman? Wah, ondel-ondel teman-teman. Ondel-ondel. Ada dua ondel-ondel. Kita taruh ke sini ya teman-teman. Ondel-ondelnya. Kira-kira ada lagi gak ya? Wah, satu doang teman-teman ondel-ondelnya. Waduh, cakep ondel-ondelnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah.